дар шаҳри Хуҷанд 242 нафар гирифторони бемории сил умру ба сар мебаранд, ки ҳамаи онҳо пайваста дар зери назорат мебошанд. Лоиҳаи ЮСАИД оид ба барҳам додани бемории сил дар осияи миёна чанде аст амал мекунад ва мақсадаш коҳиш додани бемории сил мебошад. ҷиҳати пешгирӣ ва паст гардондани сатҳи гирифторони ин намуди беморӣ аз ҷониби масъулини ин лоиҳа пайваста корҳои амалӣ анҷом дода мешавад. дар доираи садру Симон Бурза алайҳи ин беморӣ масъулин байни хонандагони масоҳаи таълимӣ озмун ташкил намуданд, ки бояд хонандагон доир ба бемории сил роҳҳои гузариш ва табобати ин намуд беморӣ иншон нависанд. хонандагон низ дар ин озмун иштирок намуда фаҳмиши худро вобаста ба ин мавзӯъ баён намуданд. гуфта мешавад, ки ҳангоми гирифторшавӣ ба ин намуди беморӣ агар сари вақт шахс ба табибон муроҷиат намоянд, табобат ҳарчи зудтар ба анҷом мерасад ва шахс метавонад боз ҳам ба ҳаёти муқаррарии худ баргардад. خیلی مهم است که هنگام وجود داشتن نشانه‌های بیماری سیل شخص بیمار عاجلاً به طبیب اولیوی خود مراجعت نماید. بیماری سیل البته تبابت شونده است و البته سرایت کننده. باز همین رو تاکید کردن ما ضرور است که بیماری سیل این اولادی نیست، چون که بعضی ها همین خیال فکر میکنند و تنها از شخص بیمار به شخص صحت و سلامت فقط به واسطه هوا میگذرد. وقتی که وها همراه بسیار وقت در یک جا میشنند، در یک خانه خواب میروند یا در مهاجرت میباشند و در شرایط بد زندگی دارند، خوراک غذاناک خوب استعمال نمیکنند، این شخصان به همین خیل بیماری گرفتار شدنشان ممکن است. طبق таҳлилҳо гирифторони ин намуди беморӣ дар шаҳри Хуҷанд 242 нафар, дар ноҳияи Бобуҷондағафро беш аз 500 нафар, дар шаҳри Исфара беш аз 200 нафар ва дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ва Спитамин беш аз 150 нафариро ташкил медиҳад. ҳоло лоиҳаи мубориза ба зидди бемории сил дар 5 шаҳру навоҳии вилоят амалӣ карда мешавад, ки мақсади асосияш пас намудани сатҳи гирифторони ин намуди беморӣ мебошад. نشانه‌های بیماری سیل این در دوام 2 هفته سلفه کردن شخص، هنگام شب عرق کنی بدن، باز حرارت بدن بلند می شود، اشتها گم می شود. در نتیجه گم شدن اشتها شخص وزن خود را گم می کند. این خیلی نشانه ها این نشانه یعنی بیماری سیل می باشد. аъзои ҳакамон он маводе ки хонандагон пешниҳод намуданд дида намуда беҳтаринҳоро муайян намуда ба ғолибон тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим намуданд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов баробар номатилоти имрӯз.